Well, this evening's lecture is about the battle of the Bibles. We won't really be going into chena bwalu chetu chadi tukujale chichambane vita ya mukando wa Zambi ne katwena tubwela ja chimu musango mwe mukando wa Zambi jilolo itoka jinde twanje kubwela mumuyuki wa ujo wakwela bwalu bwa vita eyi mukando wa Zambi pashi tulobwela mukando wa Zambi wanka yao makela kalupangi kulwa na mukando wa Zambi nashi nulu mukando wa Zambi mu chikondo cha kale mukando wa Zambi uvwa ni mushinga wa bongi ne vita evoenze kabwalu wa mukanda wa Zambia ekeleza wa muchikondo cha kashala konyima kakadi witabuja bwa kulona mukanda wa Zambia kadika tata abantu banyisa kabwalu wa muntu ne muntu yonso kan mukanda wa Zambia malu akushintuluka ne tuyile bokubala mukanda wa Matayo chapitre muinayi kujinvense muinayi ujiu bambila Matayo nayi kujinayi ne kadi yeye wakamwanda munane bakafunda jine muntu kikadi byanjine moyo bwalubwa bijanka bi kali byanjine nawo bwalubwa meyo onso aja lupuka mukana mwanzambi jimwanchile meya mumukanda wa King James nonko kadi yeye wakabanda munane bakafunda jine muntu kikadi byanjine moyo bwalubwa bijanka bi kali byanjine nawo bwalubwa meyo onso aja patuka mukana mwanzambi Muyeshai chapter 1 verse 1 ujua mani tu kujisha ya mikenji kuchimani chaji janzambi bikala bantu ka bambe malma fanani mukanda yoto bulelela butukabwe na banje kubachila mumushindo mukwabo bikala bantu ka bene benzela ji janzambi bantu kabe bambila malu aivo mafunda mukanda nzambi bulelela malu anzambi avwa ni chakupetana ni mukanda wa Torah ni mikanda ya kumujilu bushiwa bulela kabwena koto kakwena chichishanashi tobali mbwa kabulibwa chapitre amakumyabini mwibili kunverse adi kumuna mukulu ambane dimanisha muntu yonso jumvo me ya bwambi bwa mukanda yone bikala muntu sangisha me makwabo pamutu pa wu Zambi na musangishile makenga adi mafunda mu mukanda yo nebekala muntu mushame makwabu kumeya mukanda wa bwambi ebo Zambi na mushile chitupa chandi kumuchi wa moyo ne kumuso kwa chichila ne kumalumene adi mafunda mukanda ewo bushuwa bwalubune ne kanu mushmeyi kumeya mukanda ewo nashi bekala muntu kene ni moya no bwalubwa bijanka yabi kalibwa meoso alipato mukanda Zambi bushu we mushini mushintule apu wakwenza bwalubupi tuji ne mikanda Zambi abungi lelo kodi miaba abungi idiba kodi muna mu miakolo mukanda kayo uje muimpe kutamba mikwabo matkwa mufite mikwabo patoli tutangila bushwa mubilonshele miakolo abungi verse abungi ne mu mikanda Zambi ya chikondochi kodi kushintuluilu funjilo mishila ne bilonshele makomanya bantu makolo wa benajelika kadi bikala mfunjilo wa kulongoloka echichi sokwamba ne malu wa kulongoloka kabiji ani malu wa kushintuluka ani apu ujubwela kana bimpe kale pinje muchi waji kujamika na Zambi ituna muka na Zambi kuji mifundu ya antwajijilu ya kajimina yo ya kajimina kaituku kabiji na sha nonko beto jinabe katataka mbafundi ne bemumunkachi mwa mikanda yi bingambi akale bingambi amatoma shajile kodi bitupa bisato na shabitu atala bwane ibiji ito atamba kulondela kadi mukanda Zambi kuntwa jilo biji biakale biabongi biji mifundu ya kajimina mifundu eyi itu jinayi katataka ya matoma shalkonim momo ne mukanda Zambi wakapa tukila ki version King James mokolo wakale mbifu mine mukanda umwa nonko mikanda ya jambedi akajimina panonko biabongi biakolwela mwakolo wa mu version aba gothique ne bidi codex W ne codex wa A ne bio ebien bia kwenza di petana kwenza di pongila di pia
apa tudi to akula bolwa mifundu ya bongo mu chisumbu echi chakumana kopita mu akumwene ka King James kujimulile ne mikanda mikwabo ya kulwila apa kumusha mukanda wa ba Jesuit ne bena katolo kali mikanda yonsu ya nzambi yakafungibwa mu chimbu cha chinu kama chama jeku ne jichinayi mbilile anu mu chisumbu echi binga bya kupatoka pashishe bya kututwala mu dwaye mu chimbu cha chinu kama tanu makumana mu chibiji kuli ba Jesuit ne bulondanga ne bwa mekwa onso akalwila kwa kujijiba lipatoka nko biobio tudi ne fondilu akali wa latin tudi ne wa vulgate udi papa mwamrekena mwakoshima tudi ne codex de mwibiji mwibiji ne duweyi waka fondibwa kabidi bwa kuimanina shintulukilu biobio beji mwaba umwe ne beji mwaba umwe ne bidi bitamba kupetanga na byabongi kodi mifundu mikwabo jimilonde yaku Alexandre kuntu ajulu yaka jimina mutu amona matuku achijolo ne tudi na mukanda wa mushinga mukole uji wa mushinga kaji bidi mikanda ya chikondo chishale byakapeta papashishi mu papyrus makumana mutekete ne muitanu ne codex muibeji tudi ne papyrus makumya sambu ni sambo wakenda lwen lumu ne tudi ni chisumbu chine cha mikanda inayi tudi ne mukanda mwenzulula wabena meleka mwenzulula ne wabena meleka ne mukanda mupya mupya wa benkelesh ne mikanda kwenza bo idimipetani ya bolo buje mbidi byanga chila mu mifundu eyi nonko pato tubwela mu mifundu minene tudi ne mifundu ya bonkaji apa bilibi shilane to ne codex Aleph uji umwe waku mikande ya kale ne uchiji ko ne kodi version mi ko abu ya latin echituku katataka bu vulgate bionso byakanga chibo mifundu ya kale kadi umwe ne umwa mukachimo abu mwanga chibu mikanda ya kale itokumona mu chisumbu echi bya kwamba ne mukanda oju akale kwamba ne oju muimpe ani bushwa tufanije ne malo akopita kale ngadi mimpe to kwikala wakale kwikala mulela bimpe tukale njimanya tumani bimpe beto atangila kasumbu aka biloni shile mufundilu ya bongu myakulu ya bongi pabuloba apa koji anu apa chichikalani cha mushi wa bongi memwikali mwabakulamba ne musukupesha bantu munyi wanzolo bwa kupanisha bantu njine cha mushinga chindi mutekele chilambilu chani ne njituma myaba yonso bwane bonso benze munji meme mulambe ne bapane nzoluwani bumuji munji memwambe mu ndambilu wani bushwa bantu bonso bakwanta ngezelu wakuntu ajulu bakushintulula mu yabo mishindu bolwa balema bakweza makolo abo mu portugais bakweza mu espagnol ne bantu bakwa bakweza mu makolo le muntu yonso kufunda mvwa musu ne byakolo bya bongi bya kupetanga ne myakolo ya ko jambeji kolima kwa bikondo ebi bya kumujilo bya kuteke bokolo seke ebi bitoji bijanu ibifanangane bino na bikata kambio be manya jinga dituku niliba manye kodi mo chinga ke bako jimuna matuku majukumpane bwa kubyenzela no meme kan ke bwa chinga ni wakushintula ndambilweo wakwama le bana metunjino la moyi ngakwa ngata ndambilwa akumpala ke wakwangata pinje wakosha wakupingasha byakale kaji mishindu yonso HG ngenzelu mundambilu ende mupya mupya bantu basu wakwamba ne tokoma ndambilu wakale ni wo mupya mupya wakale muimpe wepi tokubwela muchiweja kaji bushuwa neno ambele twinjile ka kesi bwa chakafunji bwa kale chakoli muna myakulu ya bongo neto angate chimu chabu chifunda mu Alemanya mu myakulu mishishilani mu Allemand serbe ne bikwa abone kutani la bionso ebi kadi echito
ebi bidi byantu ajijilo ne ebi bidi kudi bantu babongi bako bitabuja tuambe na nko bitu numala kwaka bidi bikala nene mashadi kama nene bakwamba ne kudi mifundu yidi bantu bonsu bitabuje bya jambeji bya kufanikishibwa to ne bya kuloko bina pashishi bya mushinga bidi byane muchisumbu echi cha mujinvensi ya bungi itumishi bini mwabeo ne mujichi kasumbu aka kudinvensi ya bungi kabiji limishi minu hapa pankachi ke kuji kato ene mifundo kabiji akale nanshi ke bwa chingani bela kuitabusha ba kwamba ne byakadi mifundo ya kuntu ajeli nanshi byaka mifundo ya akale nko bali bamba de kabya kali mifundo ya akale neto ambe chingani bikala nwenu bikale munkachi ne mikanda ya kale meme ya bakaku batatu ba muchikondo chakelezia ne byakafanikishibwa bune mukana zabi kwa ne mwezekele no bikala ne mikanda ya kale ya batatu bikale bafonjilangane meme katataka meme mfunjili mukashani mukanda meme mwikale mujitungeji kwa mfunjili mukanda mwimpe mwikale mwambila malumimpe mupeshe mibele bantu bonsu kaba tubenza mushindo wa mumu nanko ani twetu tujine mikanda ya kale ijine mvense iji mweneka kwaka kukwabo kayi mweneka kadiko di mifundu ya kale yitu nchakutana nchinga nchituma kusunla chijichimpe a mifundu eji pankachi hapa bolbwa kudi mvensi iji kayi sani botone mumikanda mikwabo nanshi tudi baskutana kudi bisumbu bisatu tudi ne Kurt Aland wakafunda mikanda mibi ya katangalaka ne mulongi munene muchituba cha kontinent wa Europe wakafunda mikanda ya pema kumana mutene muitano ni chachi biji ujuleja fundilu ya muditonga ja Egypto mwaka funji bwabine mvua bikala babienzela kwaka bushwa kato ena bikale ne ya bongo totujane ibiji ne ilongolo jibo omone mukwabo mbushwa koji mukanda anu umwe ke kimifundo yako muko na Sinai yitwa yila pashishe ni David Otis wa kwamba kabili bwa buneni bwana bilibisani bo mukanda zambi pato tala mikanda yakoyila muchena ebelu ne chena galeka mimpe misoka mifunda yakasuki bo moekelezia wapela mu Palestine kwa kanye mabena Kristo muchama kumale mutekete ja koni makwa Yesu Kristo bamani ko shepa Yerusalema kulibena lom mifundo mimpe kujuka ku Yerusalema kwa gali babigili mu Syrie yakajuka mu Syrie ne kuyaye kwa kadi bayidi bayisha ke kwa kadi mifundo ya jambeje kaya kulomo nachi ke kwa kadi bayidi momo mu eglise wa kusulia kwa Antioquia kwa kadi bya bon kwa kadi balongi mu Italie mu ekeleze wabo ne bena kunoda kwa Italie bobo bakata mifundo yabo bayipetele kacha ku Moyen-Orient kabatu banchile kulomo nachi ne kwa kadi malo abonge mu ba osogot ne bena longo bolbo bafoni mifundo mishilangane nonko bena ko Italy wa kunoda ba kadi ni mifundo mikwabo mifana ne eyi ya ko Moyen-Orient ne pas tout temps là mwekeleza ko France ne mu Celtic mu Grande-Bretagne ne mu Vaudois bobo aba bonso ba kadi mifundo ya kuntwa jijilu mifundo eyi ijini dipetana munkachi mwayi ne kudi dipetana jabongi ya kumujilu eyi mifundo ya kapetabo anye eyi ya bongi idi babongi benaluku na babo ba mifundo eyi bitaba anu jikumili chitema babenga bibi kwabo nunku bwabwalwebo byonso bidimu chisumbu chibiji bidi bikes ne bidi bisomeshe bupa mifundu yakale yakubyanza bibileje mukulu wabwena chena jelika bwane mifundu ya bele Vatican ne ani codex mwibidi munzu bwa mikanda mulomo bakayenzela
bokutamba kujanga kaja jilubuluka ne chakali bokutusha kumalu abenalomu codex be mu chikondo cha shintulukilo byakalo ni mushinga wa bongi codex be ewa ani mifundi ako Sinai ani codex Aleph yoyo eya kapeta bo muditonga ja Egypto même nenu leje mo abeo kuni mabwalbo ambifume ku Alexandrie bakabi mona jituku jumwe le mushinga wa bongi bakabi peta mucha chinunu kama chisema makumi anayi ni chinayi bushwa ebi byakafunjibwa mu chikondo echi chakale bifundu ya kale nonko bobu bambene mikanda yenu ya mipya imisomi pa mikanda ya kale menja jane baba soko ambane bidi byamba ni biji bimpe badi bamba ni byakale mu ni bimpe no di ban teleje bimpe ali kadi kimbi soko ambane bimpe pa amba ni byakale mu ni bimpe to bibi soko ambane bidi byakale ki bidi bisoko mvoja mbiobi abi mu latin tudi ni mukanda wa Vulgate ani mukanda wa Zambi wa latin mu kamesa to makwanda ko misatu ko ni makwa Yesu ne wakale ojini lutatu wa muchini muchachinu kametanu makwanda ko ni mwibidi uji wa ba Jesuit wakafunda bo mutekesha mwakolo mutekete bo kuimanyina bo mukanda Zambi wa muchikondo cha mashintuluka wa mushintulula wa doayi wa bena katolo wa mukanda wa Zambi wa lomu lwempe ne mukanda mikwabo ya mu chena mukanda wa anglais lutatu lututu sana ne meyonso atutu batula mwabeu adi mumifundu chena ngamba bwalbwa meme to meme njimbala lutatu elulu akubwela mukanda wa King James mu binkeleshi matukwara bidi vita ya kale yakabwela mwekeleshi wa kumujilo bakabwela ekelezi ya malu amumijima ekelezi wa kumujilo wakaji ne malu avita bwalbwa mifundo yakamishilangane ne mifundo yidi mu vita yimu yabi yakali mu vita ya kumujilo munkachi mwa mashintuluka mvita mubiji ne tudibika langane katataka ne vita ya kale idibi kale bambani ya chikondo chetu yoye ni lukikala to nuko chikondo chakale kimunjingela menje mushindweo ne patutala vita ya 15 ka pankati ba vodwa ben bantu ba papa ne mu chikondo chimali kopita ne ba Jesuit ne mubikondo ebi vita ine ezeka kuli muntu yonso uje muimane pamalu ajatala mukanda Zambi ne bantu aba bonso ne ba kwambila uva umukulusakalo mukwabo ne bimpo batumani bwane shintulukilo ya kale ivo mifundo yako byanza ne munga kubana kwamba bantu babele mejine kabe na bimpe bidi bya kale bushuwa bamba kadino teleje bimpe bali bamba ne mifundo ya kopeta bo mu china cha mabwe mukuna wa Sinai ne ya mafi ya kubyaza mifunda mu Alexandrie bewe funda malo achana na bijibamba ni bijibimpo bwatubita buje kopeta mikanda mikanda ya kale ya kolo ya kweta buje bobo ne bakuyisumbula bwalubwa bakali bafunde ne bakujula bamanyi aba batu batala malu a mifundo ya kubyaza ne bakufunda kabiji ne bakujula miaba ya bongi misangu ya bongi bushwa bakufunda ne bakujula to ne bakusumbula ebi bya kafundibwa bya kulo bu mifundu ya kweta bojelelo mifundu yi mifume penyi kuje muntu mukwabo wakale uvu ababikila mwena malu amejima mu maisha ba framason uvu muyishibo mu malu ara nunku yeye bidini mushinga ne pani tala muntu de banisha mtuntumante mabikol yeye mukebuluji wa mifundo ya kubyanza yeye wakenza bokufuna mifundo emi santu muchikondo chakale bushwa wakashintulula nkinji nekufanikisha menje na abu muntu menje amabi ni malu amafi bushwa yevu ama ni muntu jinzambe ke kayi uvuaba ni kakwena zambi mukwabo kudi aba bonso wakola popolojani twetu bonso tulibika laba zambi malu abena majimbo tone katataka batu bitabu ni bali bitabu bwana
mifundo eyi yakanyanka bushiwa ne kacha kujileji bwaja Yesu Kristo ba mena makwabo ba nyostike akafungibwa mu mukanda wa Korinto mwibeji ibidi kujikumi ne mwana mutekete twetu tubashilane ne bantu abo bali bashintula jija nsambi chikondo cha Paulo bakanyanka jija nsambi bakajinyanga kaja mumenji aba gnostic bakali bwane bateke mumenji makwabo tendelelu yane bantu bonso balejani bwane bijibikale bifanya ne muntendelelu yonso bwane katoma kuteka chimo pamoto achukwa bwane konima kwa bijimu kama satoma kwa satoma konima kwa Yesu Constantin wakatoma bulonlo bwane bafunde mukanda zambi wa bantu bonso bena Kristo bakwamba ne Yesu Kristo dinjila bulela ne moyo ne malu onso maisha onso abone Kristo akadi makbengi bolwa akadi abenga malu a bompaka kekai Constantin yeyi wakasangisha bionso bibiji ku funumajina bwana Eusebius yeye funde mukanda wa ecumenisme wa bantu bonso kushintula kwa jida nzambi bwakwenzela mifundo ya gnostic bwana byobi bitabuji bukudi bena Kristo ne bena bampakanu mushindo wa momo mushindo tubeza kali bena Kristo bajambe di bobo bakabenga meya ne bakamba ne meyi kimafume kudi nzambi nasha uko bobo bakangata kusokukabu meya mu zubu ya kulama mikanda ne bidi mbya bombi bani kupita muvwa mifundo ya kale kwa kale mikanda makumi atanu akapatula buni kwa abanya ne kushikila matunga abiji mujitunga ja Benelomo ne mu Alexandrie kwa kadi maisha abavu baishi bwe bikole mushindu tumakuleja mu maisha adialopa shishe mu chikondo cha kadi Origen muitaboje kutombokela eklezia kwa bena alien bobo aba bakabenga bwane Yesu Kristo kena nzambi nashi ne nzambi uji wabushiwa ne nzambi waba pantheiste nzambi wa uji mukachi mwamalu onso nonko muchikoso tuni mwakukale mbutoka bwa nzambi ejijisha ja bantu bali bayile malu aba maso ne bena katolo bali imana malu abambani bobo mbakalwangana kushipa bantu kudibujadiki mbimpe bwa mema kunuleja bwane kakwena bumanyishi bwa kale bwane matunga akanyanka nashi mwakadi ba rien ba sogot ba vandal bwane bo bakadi ba rien bo tetu di mifundu ya kale edileje ni mifundu ya buyonsu ya kanyanguka ne todi anu ni mifundu ya bena kabeyongonga bali bamba ni bobo bafo ba rien kaji memenji no lumbulimpu bwalo bwenu ela imenshi ngakunuleje bwane kudi maisha misango ibiji kuji abantu bayishibwe ne bantu bachanana bantu maisha aja misango ibiji lo mulimpi lwa pambelo lo dilwi kalane bwane bobo bakadi babenge ba alien kadi lumu lwa wodi mumanye bimpo bwa bali bamani bikole bali bambane no mani monyine odi rien bwa papa kama ne Vulgate kimukanda udikawe mwakujinga nashi ne Vulgate kimukanda wabalien bidibi jula buzambi bwa Kristo mbya mushinga ne vita eyi nchinga vita eyi lipomo tuba Kristo bumu akaji yijambeje kabiji kuntu ajilu wa muyuko yetu vita badi balwanisha mwana wa nzambi ne ngani utoji tulwanganina ne tulani Yesu Kristo ani muntu mu kwa bukekayi vita yili mushinga iji ya kukema mucha chinu kama inayi makwana kulule chimwe koni kwa Yesu Kristo bakusala mifundo ya kubyanza mu zubu wa mikanda ku Vatican bya mushinga mu chikondo chakadi bimanyine malu anshintulukilo bobo bavumane nshintulukilo ewo bakenzela mifundo ya kadi mipeta nonka kuva mifundo mi kwa bonash pali taba mu chingu cha chinu kama inayi makwana kulule chimwe zambi wa kalama bushuwa bulelela mumukana zambi kule ne bantu tono muchidi mu echi ne bionso bya kasanye bo mumukanda wa bena dishima echi disankadi nene bena kuvateka
bakalo kupeta mifundo mucha chinunu kama inai makumana ko ni chimwe ba ko imani nabo malu an shitukilo ne kulekele labo kusumbula bobonzambi wa Kristo ne byakadi bya Baalia bushwa chakali maisha abatamplier ne abakali baisha bobikole mbito akoyila maipi ne pato di tutangila bwana muntu eu sebiuse yeye udi mwikale basanga na mifundo ko Sinai ne bidibikale bipetan maluma petangane nunku kudibi sumbo bebeje chisumbo chinene chakupatula maisha makwabo ne maisha achisumbo chikwabo ne tudibikala ne maisha chilimwe chichine chimu cha chinu kamana mkulu makumya ne chinai maisha ko Sinai akupetangana mu chisumbo cha Ben Catherine Monsanto uki ekeleze wakali wa bakopte ekeleze wa ba byzantin ke mudi yeki ekeleze kabidi wa bena kabeyongonga bwalbo mbobo bantu bamwe busuwa bidi petana ne mifundo ya ku Vatican ne bidi bujima bwa bena alia mucha chinunu kama mwana mkulu chimwe baleje banene West Coast ne Haute Greek bobo ba pato mifundo muchena ngeleka ya kubwejibwa mu mifundo mu chena Vatican ne chena ku Sinai bya ko pita mikanda mu Sinai ne bwana kabi mweneke bwana bi mweneke bune yaba bena katolika nashi bushwa kabena benzi bwa mweneke bwa bena katolika nashi bya kufunji boko bena mission to ambe bi muje bobo bamba bobo bena mission mu fundo ya bena bante mu bayepowa waka shintuluki bwana umwene bumifundu ya mipya ne pato di tutala mpinjeo muchimu cha chinunu kama chitem bante mu bakadi mukanda mukwa bwana to anu King James ne jinga litunku ba kubambila bwa bangate mukanda wa bobo wa King James ba ubesha bik mufike bwana balongo lole bakupule balongo le mukanda wa King James nujule ebi apa nuteke ebi bakadi bobo bya mukanda wabo panka yabo kabi akadi kutwaje bya kai muchimu cha chinu kama chitem bante mu bantu ba kumujulu ba kushula bitu bya kumbungi mu mukanda wa Nzambi memene nuleje bwalwebu malaba jilol beji bileje bwane apa bwaluka bwana apa nasha ani mifundo ya mpinje kadi mubiji bwai bwalu bwatu mu aba mwani ebi kichilu muchichimweneka ne toto batangile echincha mushinga tindal bushwa wakwenzela mifundu mipeta kiyo yakapesha Vatican chiji bwalubwa kakwa akademi kwabo yakapechi bwanashi ne yeyi wakwenzela mikanda mipeta ne wakambila papa ne bikala Nzambi mbula moyo wani kumpala kwa bibi abongo meme nendo mwana wa balume wabungu bwakumanya malu au diwe ufunda echi me yakupatulai bushwa chijuso kwamba apa chilumu apa kachena cha King James nansha mfunjilo mikwabo bwalu buji anubwa mifundu mipeta ne yoyo kumpala kwa chisumbu chikese cha yakulila ku Sinai ne ku Vatican kibwalu bonsombo bwabo ne mukanda Nzambi mujima ne mukanda yonso yakupita kumpala kwa chimu cha chinunu kama chitema yakwanchibwa mu mifundu mipeta nono bayi mu Serbie mu Jelika bajini mifundo yi mipeta nono bayi matunga na shakai mwakali mikanda yonso mipetekele nupeta bwana yonso yakali mikanda mipeta kali kuli makwachidimu cha chinunu kama chitema kayena kukabijinasha nonku maya pakupatukawo ba Jesuite ba kobekeji bwa kulwa kwambulisha byakadi bolbo apa bya kumwene kabane maisha achena lo mukabene petane mukana Nzambi tala ichiji ba Jesuite bafunde babambane tudi basuku jima mukanda wa ba protestant albena mishoni nonko pa kuwana mukale mukaje mukanda wa ba Jesuite yeye wa kutuma mukanda bwana benzije kodi ba John Calvin ba Thomas ne kodi bokoje kwabo yeyi wakadi mulame mikanda yonso yakadi mu mikanda mipeta ne ba kunyanga mukanda Nzambi wa ba Jesuite ke mushindo voa benz ke vita kutwa dija kunima
bakotuma basala ba mu Espagne bwana balwanganishe Angleterre bakufika ne bya vita luka mamba ko beso tsambombo binga ne vita bya vita binene makumi atanu bingoma binene bobo bakaji ne bya vita bya bungi bakoya ne bya bungi bya koya kunyanga Angleterre pa bwalu bwa vita nonko monsieur Francis yeye wakaya ku luangana wakamona bya vita binene bilwa ne mazo onso en vita akaya kukanana ne byakaya kuimanina kwaka kuba lubeta litonja Écosse bionso yakimana kwaka bionso ebe byakaji anubo akufikisha kondekelo Angleterre wakolodi tunga jinene pa vita yakulwana mu mai echimwi ba jesu tubatuba mbachingani pa bwalwa mukanda nzambi udi nimito pa muto ne pajula la pa udio tochinisha bwa makanda wenu kokangana ne malo pabuloba ne udincha kushinduka ne malo apabuloba ne bito apeta jes ya kuangata kwa kupita bikondo bisato nuko mukanda wakotulwanganisha ne udio tutachisha udio tulwanganisha bikole bobo kibwa chingani batu bakina mukanda zambi kibwa chingani malo akateshisa makabo bobo badi bafunda no twenze chingani bikala mifundu mi santo mitume bei machilana papa mifundu mi santo ni chako yokolo sekretone chako ilegal papa ojingani yeye ke mupingani wa kileso ke mfumu wa mfumu kale wa bakaleng yeye ke udi musombe yeye ujani kwa saumwe wa bukaleng wa nzambi ne wa papa nonko malu aframason bo bato ambachingani bibi ambane bimpe twikale ni mifundo iji yipetangana mukanda uje bafunde babambane ku londangana kubi kwa malu amukanda nzambi bidi petana ne malu amafanana ne malu akale na adikai mafanana ne malu akujijiba jilwila mu bikondo bishishilangane bushwa mbabenga ekelezia padutala mikanda bene ebelo mu akali mupanga makanda akulonda bifunji boko dishaka wa kumujilo byakadi mfundilo wa mwekos wa bena mishoni bushwa bobo kabatu baswen kujumwinu ewenash faji wangata waba templier ne waba jesuit chamushinga chane kuko kibwa ba templier bobo bakamana bwana mifundo yakajo kibwa bakasa ila malu abo bumpakano ne bakakolesha menjabo mutendelelo mukwabo mukole bujika jiji bwa kondo ne maisha malelela ne kuji aba bonso bakakengeshibwa bushwa nano batale malu amajimbo akabenga mifundu ivwa mipeta bakaji ne majimbo byakaji bunguji jimbi byakaji ne menja bongi kanupu moyo mifundu einasha bushwa ne patu tupingana mwekelezo wakumujilo tutumwana mfunjilo wa bakopte ne mikwabo yakaba nyibwa kumpala kwa Vatican ne balon shiba ne balon shiba mu Cambridge ba kali babenga makanda ya nzambi bobo mba kushintulula malu aonso nonko mukanda wa nzambi wa mufunda ko Jerome ne odibezela mu Vatican Vigat ne tutani mushinduka di Helvidius mwikale yeyi wakafunda Jerome bwana odibezela mifundo ya bena jelika yakubyanza nonko pakafunda Jerome mukanda wa nzambi eumulatin bantu bakwabo bena menji bakavo babankwamba ne uduwenza mifundu mibi mfunda mifundu mibi mvita ya mukanda nzambi envita yakale mifundu yakwanga chibwa mu Egypto yakanyanka yonso ebimbiji bakibuluji babo bikali bamba umwa bena mamanya akale udi dim Burgonne chikondo chakufaye nonko chibweja kaje chakubwela nonko yeyi kiuvombulami nonko kuonyima kwa kuitabojibwa mkubayidi babonge bakwangata mifundu bakosakidila ku mifundu ya nzambi ni byakulwa jipongela dipya ne wakwamba ne byakwitabojibwa bomodi bitabojani bakidile Yesu Kristo kanza baka kuma Yesu Kristo komuchi muchamakani bobo ne bakumikabi mujijende komuchi muchamakani ani amei akwamba no chachibi chane
buji bibi kunyanga meyi amukanda zambi ne bali bamba chingani bwa mifundu eyi bali bamba ntudi tuimanyika ebi byonso bimweneka ne bidi byambibwa ne batumbisha codex be na alef ne minga mikanda ni kwa baba mifundu yabo njimimpe bali bayiteke ne menji mimpe ne lunge limpe ne bikale bamba ne kabeli petana ne bidi bikengela lungenyi lwa kuitabuja kwa bufunji bwimpe ne bakuteka oluseke bamba ne katona makubala na notane biji biebi nteka oluseke ne numanye bwakutala mushindu uji bubambe kunoko ngako dipwekesha mbushiwa diwamba ne bimwene kane bya mafi bwana muchimu cha chinu kama mwana mukolo mifundu kama chitema ko mchitema ni 5 ne kaye na mitaboje bonansha umu ibidisa tu inayi nansha bya kuteka ibokuluseke mifundu yabe miteke ibwe ne kayi mimanyi bonansha yoy ne kali misanyi ibwe mumalu avwa nyuma mwimpa musoko kuluseke echichiji chikena kumona cha mushinga uju yakuli wambane netwele menji munyi bwa aba bonso bakolo bafofo bena mafi bavwa mwakutupingaje bwa kumani bwa netupingani ni codex bya kama na kuitabuja ekeleje ni kulusha bya chichila tupingani ko mifundu eyakale ne wakwanga tatishendorf waka mona malu ajambeji akateka kuluseke wakuteka tregles kuluseke wakuteka mifundu eyikuluseke yonso wakuleja bwane kabye nebipetana mifundu yabo nashi ngani mpinjeu akime ya mushinga ngani uju mutambe bije bena catholic aba benza uju mwakukandisa nkabakwana nzambi wakala mifundu eyimimpe alipoleje byajibye mukuyilama mubeje mubyabungi ne pasishi wakaipesha papa wakulomo bwa yekumana mwakulama meya bushwa chikalane meyi ali musikwamba Dr. Oske wakutuma meya yako Solomon wambane wambane wakuitabuje ni meya yake ali akuitabuje ni aji mamanyike mwekelezi ne bobo bakwenza ne mulongeshe wa mu Angleterre ni yeye wakaji muyiji wa mukwabo ne tudi mwakufila meyi uli mwakwikala mulunda wani kali nchena mwakupo moyo byakupita nashi muji dokotolo Frank Mwambe mufunjile mumanyi Lockman mukujimunyi mukwabo wabani chena mwakubera ni chena nebe chinji kali chini nchakwenza chilicha kushala mula mate kumfunjile wa bena Amerika nonko tanlayi umuwabo muji wamba tuya impinje mu Alexandre tutanlayi chichikalane lupingu lwa Oris lukale lwa muntu munkachi nonku abambanzambi bakuntweku amalu masokomibwe akenilejibwa mu Alexandrie ne zubwa mikanda wa Alexandrie wakali mumanyike bikoli bwa malu amiji makali mamani bena kiliso ba chikondo chakale bakasomba bakajula mwabeu wa mungumu eyi ne bakosha zubwa mikanda wa ku Alexandrie bobo kosha byonso ebi bifo bekwate bowa ebi mbwa malu abena meji madisankaji nene jane UNESCO yeye ujiwenza chingani uji ne moshinga mukando wa mikenji yabo udi mumelu a mifuba kabombo kamitu ni mifuba bakamba ne bapingaje malu ni kupingaje mwabawo ke bwa chingani bakuteka bi mweneno ebe miendu eyi bumu di toba angelo etu tukese tuikali nensengu mu jilubuluka edi yitu akwakwila maipi nibino etala munzu wa mikanda nenu sani mifundu yonsu ya bena jabulo munzu wa mikanda wa kumujilu bilonde shele mu akalibi bedi dimbi byonsu bi akale bijiku byakali batendela munye na shajiba talai Demetrius yeyi kiwaka patula zubwa mikanda wa kuntweko tangala akabi kuji zubumu kwa bwa mikanda utuka moshe kenansha nono batale papyrus ne bile jelo bia zodiac ne tone chitu bacha mukanda wa zambi wa bakafwa nonko ebi dipetanga na japan kachpa kutumbisha zambi wa bafwe zambi ujwa ba moyo keno wa bafu nansha ne konyima tuji ne malu a mabi
bini nchimwa kumvuisha nansha entendelo ya hexagon mumuji Sokrate mwena malu ankinji malu mabiakale mumano kunwa sigi yeye wakafwa nunku yeye wakapatula maisha abongi ne ku mushindo wakati paicheleka mwaka nwayi malu alubya lulengu ne ku koseka lujimi malu abongi achikondo chakopita bantu bafu bakale batumbishibwa nizibwe wa mikanda ujine mushinga wabongi ne twetu basikutangila mushibune ne kai bujimwe kale now meme njine biji jimbi ebi tutangile bi biji bisu kufanana nabe bwakono pesha menji manene wa mwenenu wabu wabwalwebu biji bwalu bunene ne malu onsu ajimundemu biji bipetangane ne ebi biakale ne biji ni biji jimbi biji bileja bwane meme ngakari kwa katangila ebi biji jimbi biani ebi biji jimbi ngaka funji kwa pontu panzwa mikale bifunda koje mubaraka binunu bibiji ne bibiji bifunji bumatu kwa mashal ngaka kutangila ne ngaka nte biji jimbi echi chichikalane chinji jimbi cha promete ani lupingulwende ne malu a mejima ne ujilu shifele mutu adi wa butoke ne kudeka biji makunji alimikali kwa aka kuchimana tutangile malu akufunda lomo wambane bio biji bikengejibwa bokotangala lungu luimpe lwalu nene lomo bushwa wakuteka mukanda nzambi ne uji mwikali muteke wakuteka mikanda mipeta pamotu pa baibo bali bateka mikanda ya Vilgat pamutu bali bante mukanda wa batontololi bateka pamutu ani wabena mishoni bena kwa Antiokia bakali benza mikanda ba Syrien ne ki yakadi bena lomo bakanjike to batale fundilu wa makumana mutekete le sekelo kwa abo ba kwenzeka bwanzu wa mikanda wa kale eu malu aja mushinga mikanda misokoka bumo di konsilo wa makumi asatu muchingu cha chinu kama itanu makumi ana mwisa mombo bantu bonso kabena mokupete mikanda ya chishila ne ya chishila mikanda yonso anchito pachai bumo di ibaji ka mukanda wabena kabe ongonga ne mudi bianchibo mikanda ya Vilgat wa mulatin mufunjilu wabo ne bakali basubwane basumbule mikanda ne muntu aitangila ejebo mulawo bakwama bimpe tuimimpe tuitabo jemifundu ya buyonso tubalebe mumukanda wa Tobias chapter mwisambo muvesi mwinani kuliwana mukulu babane kangula chikele ne angata muchima ne bekala nyuma mobi ojo nyanga muntu ne wenza bwane mwinshi kupala kwa mulumi na shamukaje ukengeshibwa bwane mubidi wa muntu mulume bimpe kwangata kulaba muntu akumeso ne yeyi ne mvu bimpe none basikuipata nyuma mebe none nuangata malu abikele numwishi udiipachibwa mumako chapter jikunisa mombo jikunwana mutete aba bekala bingita boje ne bikpate demo na satana butoke ebo bali bambane wakako jumuka polo kujumuka wambila muntu ni mujina Yesu Kristo patoka ne satana wakapatoka kimushindu wakenza polo kaka kwanta bintu bya bikele nashi Tobias chapter 1 mwibe ni verse wachite modi wambane bolbwa mapa adi malu aji apa panjisha kulufu ne ali ajula bobi bonso Petelo wakumujilu chapter wakumujilu verse 1 mwana kujikimshitema yambane katwa kasumbi bokumalu aja jimina akadi anukujes edi dito akangata kudi Kristo malu abiji adimashilane nunwelanga na mezi nunuma kusumba julu ani jilo wakujulu makabe mwibiji jikuni biji wakumyana ni mwisamba kuya batungunuke bolwa kabe na ditekemena bwane abakoshibwa mutu bwane nibikale bikole bobo kutendela bwa bafu bobo ba kenzeja bwa malu abafu bwane bobo ne basonyi boko olufu nunu lombela bakafu nzambi bwa bobo mwane mwako songijibwa yone chapter wakumujilu verse wana mutekete bamani Yesu Kristo akoto somba kumalu mabionso bwalwa nuka bwana mwakala kunashi ebi akoto bweje mukanda wa Vilgat muchimu cha chinunu kametanu makumyala ni chitanu ne baiba tungunu kumukanda liba mnikao tu shimanasha
vilgato dio amba muni Timothy mwibili shatu mwisatu jikumisamo ane meyonso amukanda nzambi ali mafumunda mwa nzambi ne duai version bali bamba ne meyonso adi mapeshe bwana musamo ebelo jikumi no umu makumi abi no umu bali bamba ni Yakobo wakakukwila ne wakimana pamoto wakasambila pamoto pajikombo jende bamba ne nunu kukwila muntu mufwe ani lupingu tayila mwabadi banachilo mifundi yabo wakabulu makumi abiri ibiji kujiji kumi nayi bali bamba ne makumi abiri ni mwibidi Vince waje kumi mwinayi mu version James studio ambane disanka jidi kujibadi bavua mayekabo bobo bikali ni bwo keshi bwa kulwata kwa kulwa bo kumucho wa moyo amalu aji mukana zambi wamba toto balonda kashimpinjeo bwa kutala maisha a Yesu Kristo na ku chimuna netutangile tuli malu akumanya tweto tuvoto kula bolbo mukana zambi ni mwaba oji mulwile ni mwaba limifundi yabo milwile mbimpo bwa tweto tumani bwane mukana zambi tuli mwako itabuja ani katona mwako itabuja apa tuji mikanda milwile ko mère morte koji tufundu tukese bunyi mushindu wa kabala bakashintula mifundu eyi yivobo bikale bamba ivobo muji eyi yiji mikala ne mukanda nzambi lelo ne nonko bakangata bujitu mumukande wa nzambi tutale mumukanda wa Daniele bobo bakwangata mumifundu ya kale ya kopeta bu muchimu cha chinu kama chitema akumana chitema bali bamba ne mukanda nzambi kwa kajimina na nsha tutangile meya ja fila nyota kodi mifundu ya mushinga myangata mwaba ewa kenda lumo ujo sanyi bwa pabwepine kwa Alexandre bia mifundu ya ngomu mimpe ya bagnostika nonko mu chibeji cha diba and times malo akale mu mifundu ya bongi ya kapechibwa pabwepine Egypto mucho ya chinunu kama chitema kwa yala chitanu chaka kangula meso abena kwitabuja chamushinga chane Egypto wakadi mwaba uvu malu amijima ni mifundu eyi yakajikibwa bwa kwa alama bimp mifundu eyi bena kwitabuja bakanyanga mzubwa mikanda wakalu abana jabolo ni mifundu eyi bya kupetangana muchimu chachinu kama chitema kumele chitanu bya kushintula mwenenu wa bena buloba bena malu abuda bakwani bubobo bamanye ne Egypte vole malu akavokekala bya budisi nash ebidi byamba mu mifundo eyi ngumwe mimpe yabu yakale ani yakajimina baji bamba muni bali bay tun mifundo ya Thomas ya Petelo ne malu onso adimikala lekela malu avobena kwitabuja bajambeli bitabuja kuvwa ba enyobinya ba masonite ba gnostic ne bena Thomasa bonso aba bavwa bitabuja bunzambi buvo kabu yukuji Yesu nkayanje nashi tutale mukanda wa Petelo walumu eluluimpe wa kapetabo ne nungambile bwana ebi bibi kanyela bwato tutabuja ani nungambile tala mifundu ya bagnostic eyi dikai mukanda wa nzambi nashi mulwani wa vitoju ambane wakadi wenda Yesu wakafa kumpala kwa yeko batola meyane bukalenga bwani bukalemba wakushala kunyim muchwende wakatuluka kumuchi muchamakane bakamwela mulukita ni sabatu uchufo kumpala byakadi jitu kuja kumujilu byakadi jampatukilwa alumingo dimanche jakushala bu jituku jakukukwela mu Alexandre mu Egypte kalibantu bonso bakutumikela jituku ja mwana mutekati ya sabatu noko jituku ja sabatu mujinda eti kimifundu ya kuitabusha nash tutailai biji bitabuja mu mushindo udi bitabuja bantu babiji bakupweka bakaji bikange lukita byakujuka nonko basalai babena lomo bakuchala mukana mukangole bantu basatu bakubatoka mulukita ne
bantu babidi bakwamba ni Yesu kavuma wakwenda to noko baji baleja bwane muchi amakane muchi amakane kaba tuba wele mulu kitane yeto kavu koni mato bolbwa bakuluisha muchi amakane ne bushi tuba abong mitu ya aba babidi akaya mujulu ne wakali bakwate yakubanda to nkojulu bakumvodi jambane nokubashia balale an apa tujine meyi maisha abantu bakafwa ne meyi akujukila kumuchi amakane noba mani meyi ajibi kalibobo bamba adi jingela menjine ebi bijibwa maluma kwabo kaji mwaba wa manyana lekela inu twale mpinje kumuchi amakane bushwa ngako sankaba kono leja Catherine Monsanto mwaba oji mifundu ya kenda buloba bojima mwakalula mifundu ya buloba bojima mipete echi chidi Catherine Monsanto tala inzubu wa ba mon père bibi kale tubonbon to amito to ba 15 mudimu kwa kabu ba mon père udimu kuba sambile opetaji benesh ne banwa kijile ne meme kaba vole mushindu na shemwelu mukese wa babo kunganda munato kaji ndimusu wa kunu leja kwaka echi chichikala ni Sinai mutubo bamba ne munda mwa ekelezia lenu mwane bilejelu bya diba ngondo nzubuwa mikanda oku Sinai ko nusana wa kenda lumu ne Codex Sinaiticus ne byakafunjibwa ko byanza ne byakamanyi kamyaba yonso byakapeta muchi chinu kama chitema kumena nchina mutu wakumana kwamba byobe bakobesha bakebuluji ba malu bena katolika muchi chinu kama chitema kumena nchinayi chimu cha mushinga echi Codex Sinaiticus nudi ne mifundu ya kale ijimi kale kwako kudimuyuko wa mushinga bwanzubu wa kumonaster wa ba arab bolbo akabi akanyanka kwenye bena musulmani nash bena musulmani kaba lekela to bobo bakangata mu chikondo cha manda mutekete musiekele au ne mwakali mifundu ne mwena malu aisalama wakaba pesha kumuko na Sinai Muhammad wakalama monastereo ngani muko abo akalama to batana mukanda mu mushinga Napoleon Bonaparte biende wakali bene mwena malu amajimbo mucho bachama 13 bubyo mushindo awo tutwende wakadi mfumu munene mu malu aframason mu Espagne ne wakadi kulu bikole kakutoka bibi tupa ebinasha bantu ba mushinga bakalama monastereo echi chichikale ngumu mimpe ya Codex Sinaiticus wawa mulundo anye utu tuyanende ku zubu mukache mwa lupangwalu ne wo mutale ko dikamu chikakes ka monge bantu bonso mbimane banyinguluke kachikakes kachach kamani kebikole koko aka kukabini mu bya bungu bivite kabatu banji kuka myamina mai na shiji tukuji muto bushuwa chidichikale muchi oji mumanyike mumiyuki minene ya bulobebo oji muchi oji mwende bulobo bojima kachachaka nkajibamba ne kwakalo moso kutobinu ne badibe kali batuleje bwane kabatu banji kuka myamina mai na shiji tuku na kusokota lampinjeo kamo jaka bakwamba ne echi chichikalane vomuchwa myoji ya meba bongi ningautana kuva chikwa buchintu kunyima kwakani udima kusambila na chikamo chikakes udopete di benesh meme ngakwa menchena tendele nash ngakwamba ndenge bwane bidimo kwangambolo shikabe mbingambolo shito echi malu abampakanu ajibikal baisha kwaka aba balibikale balami babiji baliba sompambelo miaba yonsi babekelane balibi mani ba Jesus ti ba ikal ba benga malu ba shintuludi ne bilibika ne kumpala kwa bena kilisto ne bavone buko kesho babumbu akunyanga mukanda zambi mukanda oji papa mufunjile bena mishoni bilibikale babikila nanku ne kabene bikale babenga bwa kwamba pa malu ajatala malu abulobebo ben Jesus ba kabenga malu abena mishoni
jambedi ne bangle ne bobo kubwela kwimanyina mukanda wa bwanzambi muchinkeleshe menji akashintuluka ne byakalomba bwane bel menji adi mashintuluke o akashintuluka ne admikale anyanga maisha a reforme ne malu amikanda yabo ne malu abongi ne bakanyanga menji a ne patu de bekale tutala me ya mushinga abongi adimi kale apatoka muchikondo ichi na shamo kenge shi yonso udi ba Jésus benze mwena katolo umojo amane kaba kale ke l'Angleterre mwaba akaji be Jésus bikale babungi batambe badi mu Italie nu telejibip ba Jésus babungi badi kunto kupita ko Italie mbito wa bionso mumalo amikenji mumalo banzambi mubele mishoni ba Jésus badi munkachi mwabu chumwa kumvonash meme vangele mejine na Jésus to muvu mwakikala mwambi mubele mishoni kadi mulonshwani wakunkansha mukana utuvotwenda nende wakane omnya munda mundis ne wakulo mwena Yuda wakulo kupanjisha bena Yuda before bekemesha wakumwana wane kumwana Jésus to patoka mubena mishoni mwikali mwena mishoni jinu lomba bwane nubale nenu mwane tendelelu EU mu Angleterre bena mudimu banzambi mu Angleterre bakadi balamate ku malu a kumikenjei ne panwenu bataile mshindu wa byakadi benzele ku France bobo mbakadi konima kwa revolution abena aba français ne umu amukati mwabo boko basansha mwekeleje wabena lomu ne ba Jésus bobo bakenza mshindu wa kushintula malu onso ne busanshi bwa sangilwa ekelezia ku Angleterre ne mushindu mbwane bena ba Jésus bakusoko munkachi mwa bena zambi ni bwa bomoni mushindu kayivu bwana kiliso bumweneka ngani wakafunda bwane bena ba Jésus bakadi ba pasteur muba bena mission mulejumwe wakaleja muyishumwe bakwamba ne wakadi mulule kukaba yaka ka inquisition muntu mwe wakutwambila bwa lwebo mifundo ya benalomo ya kumweneka katataka mu Angleterre kunima jambe ni chimu cha chinu kama chite makumi ya satu chisatu we mwenze misa mujibe zalelweo bushwa bambane wewe mwikale upenda katataka malu akoshintuluka we mutanile mulomboji new men mu ekeleza wa Angleterre bali bambane nensank bikoli bwane ekeleza wetu ajunde mu jila ne mu bobo mwe ne mu jinanga ne mu jipetangana ne bantu aba bakadi bita bojibwa ne maisha abena mission akadi abena lukuna ne kiliso Faber ujie wamba ne maisha abena missioni akukuluka chamushinga chane kudiso ja nzambi diwa bonso bakusangila mu chena lomo ne bilibika le petangana kwa mena abena jabolo ne bena mishoni bushwa mwena lukuna wa kiliso na pang bwakane ne imani ne buntomboji ani bena mishoni ekelezia wa bena mishoni ne kale uju kamesha bwakabuluibwa jikumini satu kodi jikumini wana mkulu ba ko shintula mwa mifundu eyi babambane bali bamba bomu kama isambombo jikumi ni sambombo babenga kama isambombo makumi ya sambombo ni sambombo West Scott North bali bafunde bamba ne biloni shimi fundu ya kale kwa kalwila mikanda abungi banga chile koko eko bantu aba babeje bavwa bangani bavwa bamba chingani mubyonso ebi badi byakufunda bo bedi bifunji bo byamba nonko bakuba tole mikanda ya bobo ne bidi ebi byonso kimbi tubantu bamba bwabo kadibi tubamba bobo nkayabo ebi mushindo wakwikale ne meyi a bobo nkayabo kimba sikumvo bwane batubenze nokukoni makwadisha dinashi bobo bakalekelela menja akukukwela mukana zambi kuwenzela ne kujudi jibwa kwa bobi ne bwane kiliso akafubwe wewe bakotubekele menja mabi ne bobo bakuluisha
Darwin babenga bunzambi bwa Kristo bio bije kutone katata bafo baishi ba Westcott ni yeye wakuleje mu chimu cha chinunka mwana mukulu mako mbine chitanu ni muko mu chimu cha chinunka mwana mukulu mako mbine mwana mukulu bakaje balomboje ba ku église wa Angleterre bafo balunda pakaje balonga maba omwa ne bobo ujimu bajiba manyike mu mishindu yabo mishilani maisha abo adi aba Jésus chena kemato bolwa bekala bilwilo kudi bantu ababiji baliba manyike bikol kunto ajishilo mumweneni wabo ujuamba nuko twajishilo wabo loba kawene opetane ne twajishilo wa bwalu nashi bolwa njinkema pano abane kakwena bwalu budibwikale bwimanyina malu a Darwin nashi mukanda wende wakuntwala bwakumanya bwane menji butungunuki bukumbana bikala odi muyiji wa Darwin nuko mukanda odi mufundile mukwabuji ambane meyenda ndekelo jambane kala kulonla bwalo mu Lucas nengambe bwane yeye keno ndekela meme nkoloke na shebwalo bwa yeye udi mwamini njimu yiji wa Darwin tala ye mukanda mukwabuji mufunde nulwa nwa kubale Darwin ani bwalo njinga kula bwalo bwanji mukanda mukwabuji mufunde ujua bane udi mufiliji manager abungu ujua Darwin twetwe katwaja kubala meyi wonso nansha neno dibajile ujua bane meyi ya Darwin kabena mwakuimanyira nansha mumukanda mukwabo orto di mufundile mukwabo ujua manchene ni menje makwabo amushinga pabwalo bwa mifundu eyi mipya yakadibo yakasana bo mu chena ngeleka mujiponele dipya nenga kamba bwane ngakamba bibi bwabwalo ebu mu Textus receptus textus eo udi mwikalangane udi umvika bune Jésus tomu wakajimija mifundo eyi ngani wakamba ne abo mikalane bumuyinyoka byaka mweneka pashishe konima kwa mifundo eyi mifundo yako Sinayi ne byakali dibenisha kuntwa jijelo kwa malu bakufundila pasteur mukwabo bambane ekeleza wetu jambane twetu neto patule jipungila dipya mufundi ya bena jelika ni wakwamba wambila mukwabo ne chamushinga chetu chane kupesha bambi banzambi maisha ni malu makwabo ni mifundi ya bena jelika idikayi mwakunyangibwa nansha ni malu aba Byzantin mumushindo mukwabo nebikale mu mifundu mipeta mushindu kai wenzela bubwalwebo mukana mukwabo udi ufunda wa Westcott mufundile orto dio ambane bito upotela muri ponela dipiage bikwabo njingela menje bidi ni chakwikala bwana tuni chakushintule mifundu mikwabo bwana yoye bantu bonso bayenzele bayibale bwana bayita buje bwa ibweje kalutatu dishintule dikeschanana ne mumifundo eyi mipeta kwenzele mifundo eyi apache bo mujiye mifundibwe mitumina Grishbach nako Grande-Bretagne ne banyinga lale to shintulu kamwa kakes apa ne kwaka ne tufunda no tukes twambene bini mushinga dikondo cha balabo babale bwane babale komanda bambane ebi beji kabena mwakwekala hapa to beji bikabe nyangu ke nuko bambane kabe toko nashi nubumva chije baso kwamba kichivu jipanga jikajabu jingova bundu babomba akutala je lumu lwa chinga kupeta kutufanikisha ne lumu lwa lusantu ke mu version voix beta boje njine nyota ya kupatola chapinga na mwaba wachi echi mifundu yonso nansha mu na shabitu kala bapanga lungenyi ne menji nunku ba kusokufunda mukanda wa mwisha mabonka yabo ai mbimpo bwana bio bibi manike patoke ne bimweneke bwalu bulelela ne munshamu ne betubeshe mikenji ne malu abungi mungenyi yetu lelo njino lomba bwana bino kala lutala mifundu eye no kala ntema bwalwa yo ijimipi jimusi bwana tubeshe bantu bonso mifundu mipeta kali tuleje bwana bijishima bushwa wa kwamba byamushingebi bwana West Ghost mifundu eyi balibi kali bambane tudi basu wakukeba mikishi bavobene mikishi
ne bantu bonso abakwani mifundo eyonso ya kwenzeka ne bidibika engela bwane babanyanga ne mumeja mabi amafi ne meja tukai mikale kunash ne baji bikale ba bekili bwane malu achana na mangumba abena mijima muche muchachinu nunkamana kulima kumana mkuli chibiji munkebelu abena malu amenji mumito ne mumalu bavobikala ne menji kumona malu achiliyalwa bubilumbu avo malu chikondo chakali mumijima ne pashishe jitanda dia nyuma mu universite wa Cambridge wa kenzeka kudi Edward yeye kiwakalo mupiskopo mu bitanda byabo mu myaba yakamanyika bikole uvo mwabeo mu jingumba dia bukebuluji bwa malu amitu nengeni jiji kalangane jingumba jiji twala malu atwala mu age mupya chikondo chipya mu kumona kwabo kwa malu anyuma malu onso adimikale kwaka mangumba onso akale bavubikale batekeba bamba nenu mwane Edward White Benson mu episkopo ne mwanende mu chimucha makumi atanu ne chinayi ne bikale bamba ne mu ngenzo lumimbi ya tatu mu matanda amitu ne bantu ababonso ba matanda onso bakadi bayishibwe bakadi yeye wakadi ukeba anu malu amejima malu anyuma akadi ye kayuta bushanash bushuwa patu dibikale tukeba bidibikale ne malu mikishi miba muchimucha chinunu kama mwana ko makome ya mwana mkulu libyakalwa jitande jabuke bike bibi amalu amitu mu Grande Bretagne ne mu chikondo achi umuwabo wakafunda mukanda wane lushifele yeye uji mukishi mwikale nyoka mupandishi satana maisha masokome mapatukuli mu ekelezia ewu bakadi bena malu amijima ani eyowa bushuwa otso vomwena malu amijima wakadi mwikale usang bwela mumangumba amijima ne mungondo mwisambombo wakabwela mumalu masokome akumpanyi wa bapostolo ne wakasokoma mu chisumbu cha basokomibwe chijibi kale babikila cha midima mu club wabwewo bakadi yeye wakadi muntu munene wakadi chipa wamba bwane nwe nunu kanga mukana kono amina shabwalu bomunashi yeye wakadi mwena malu amijima momwani kimo mbushiwa ne yeye wakubakangisha mukana ke mudi munene wabena majembo none bavuluke ministre wa kumujili wa ku Angleterre wakafunda mukenji munene wa Ligue wa Chisamba mwakadi bubikale bambane ekeleza yonso yilwe chintu chimwe bakafunda mundamu kipachele chinene chabena malu aframason ne tutaile bantu badibikala pa mutu pa malu ngani di bitabusha bonzambi jabol kodi bambane yeyi kenzambi lushifele kenzambi orte wakati ajia kufundula mukandeu udi ulecha wani lushifele udi bwana wa nzambi ne baba leja ne Yesu Kristo uji munshi kutamba chije mwikale katataka ne basi tutwaji kufundula mukanda nzambi bwana Yesu Kristo apene mukanda nzambi ani kato tumana malwa na shani malwa netwaile malaba makelela nulone mikanda inu nzambi tutaile mukanda nzambi pali bafunjilangana njinkufunjila bwana njingele meji bwana pali muntu mwikalo benga pegatwal mukana kali kuli malu asatu manene ani musukwambila ali mikalane mashilane muchikondo cha chikamvite makanda aji ashikila mu chikondo h ani nuni makwetabuja ani bali bitabuja piligatwal nunku bobo baleja malu onso babenga maisha mabi babani we mwa benge bidibi kalane malu abungi ajuka munyuma mu malu aswekibwa mudimande dia nzambi bwane byonso ebi nebi bajik bwe bobo bavo batwala maisha
a bena katolo a purgatoire adi mikale muyiji ulonga bwana menji a purgatoire adi osha mibiyebe ne mikale a koshintula aleja malu ashishudumutula malu adi mukana zambi maisha ba Jésus ani abena mission ba Jésus kalibushiwa udimwika lweleje ne yeyi ujimwika limwene mishoni bwane bene mishoni bitabuje mukandeo bwalu bamufunje buko dimwene mishoni apunka yeyi to bushuwa bilibika libituleje chibawu chinzambi utuma ne mumalu achilwalwa bilibika meshe bwane jinyoka lya nzambi jiji kalangane jilwa kumpala njika jimweneke chikala bwalu bumweneke bilibi tabuje maisha a purgatoire ujua amba chingani boko jodi boko amafu ujua amba chingani mukanda wa moyo mupimbo wa kumujilu mudibe jankama isatuma kumya bini chibiji ujua amba ndingele menji bwane kumushibo kwa mibi kutambe kwa mushinga ujua amba ne uju mumanya maisha bena mishoni mumani kwa kula bibi bushuwa uju mukanda uju mufundile West Coast ye orteo ujua amba njingi tabusha mukabujima bwane kujula kwa malu amibi eyi ndimwite buje malu abungi nika ekeleza wande kelwa bene kiliso mubuloba ebo pankayende bwana kiliso enkayende udumika libwalu bulela bwa monyuma chako pingaja chiji menshi mabi a mumu bijewu ngato ni chako pingaja Yesu kiliso wakufa bwenu nwenwe biji menshi mabi kadi chaku chipya chadi chane twakulo munda mwa yeyi twakulo banzambi ni baba bane busho wa momo mbanga ni bali bayisha maisha ba Jesuit ni bena malu a bena majimbu bilumbu mbobo bali bayisha malu a muntu evwangani yeyi uvo mwena malu a mijuma ne wakadi mu jingumba ja malu angenye eyi wakubenga meyi malelela mapeta na wakubenga kufujibwa kwa luse na wakulwa bumudi templier ne bushuwa kakwena bwalu buje kabwe mwakupetangana mu malu a bwane kiliswa kwambule mibi yetu ne mulu fulwende echi ndi moja maisha abo alimatana kubuloba bushim bushuwa ababantu bobo bakubenga kulwisha kasha mukanda nzambi bushuwa pato atangila abakimbantu bakwita buja nasha mucha chinunu kama mana mkuluma kumana mutekete uje bafunjilangane kakwenda mwene menji udi mwakubenga kupanga kumale bwana bijinga babanga shilo mukanda nzambi ne menji ali mamane ko bantu bonso kaine mushinga to nunku wakangata menja balbwa bena ku Grande-Bretagne ba kwangata malu abwane kabene bikaenda kwinjila malu a ne shintulukilu ujimwika lu mweneka munyanguke patu tala mu Alemanya palu kasa badibi kalbambane jitoba ja kutwa jila kaje njikala jimpenash nunku bena Grande-Bretagne bakani mikanda ya buyanzami bakaji ne bojimu ne ba kwamba nunkweo muyone wakumujilu mukwa bwabwa kwamba neto anje kubale bibifunjibwa apa katwene makumanya zambi mumushindo wa bantu nacho mumukanda wa Genesis chapter kumujivesa mu yambini mwana mutete ulimwika leo tutwesha bwana tudi bafuka pachifuanike chichanzambi mukwet orto nunko uye ujuamba chingani ye ujuamba ni twetu di banzambi ngani woji uyisha maisha mshindo nudi bamumani pimp yeye uji satana kujisha mshindo teleja impinjeo mu yone wakumujilo chapitre 5 verse wa mwanda mutekete nyuma mwimpe nguji umanyisha bwalu bwa nyuma uji bulela busatu bwabo baje montomwe ba bobo ba kumulisha nzambi nenu kebe matkwa mu mikanda nzambi mu verse eye nenu tangile kanu aja kumwana mukanda wa tobe to na shamu standard mufukulula ba kujula bwana yeye kale nzambi orte ujufundila kabli West Coast njingi tabusha bwana bidi mu bya bonge bya kumana kupita bya kukukwela
jikukule ya mali ni Yesu bidini malu abunga limapetanga ne bidibi kaela bane bwalubu kwabo bubwele mumenshi kwa kula alimanyanga kubulo bobushima koji umune mukwabo mushila bimishilangane bushwa ngani dimwakala mutu akweji mali ya yeye ngudi nchakwekala njishela mukana Zambia ndiabe na Katolika Westcott difunda wamba nungu ndipinga jamenji kuji sayete bakwamba nunko sayete ewani salet yeye ujumwikalane mwena mutende wa mali ya ujamba ni bulelela bwakufu bomoyo twetwe bakwenza bwane bantu bakufa moyo maisha malia mshindo kai uti mwakwenza bwane tupingaje maisha nuwe chakutwala maisha kule kupweka Yesu Kristo kimwa kufunda ye mujamba ni katataka ebibiji katataka kabena mweneni wa Nzambi mushindo wa muntu mushindo ya bongo ekelezia ya misangile ani ecumenisme ujufundila mukwabo ujamba ne tonchina shintulukilo ewu pabwalu bwaboko keshi na nabuko keshi bamukanda Nzambi bekala bwalu bwakumpala bwakojoka ne bingu mvo bwane bu kokeshebu bwakojoka malwa malondangane udi musikujula menja bwane mukanda Nzambi mupeshe boko de Nzambi bwane menji mabi atu di Twitter buja akujula nebi kala mushindo wa mwimpe wane nebi enzeke mumakanda abantu musangomwe bilonde shile aba balibikale bayishama bamushama lo alipatoke balwanga shanvita tutangile twenze malwa mvita mumidima mu jimanya ne muditalala bwane tupatule lota tupalokasa bantu aba bavone mensha bung na chabikala ngela mensha abwalwebo kajinji mumani bwane twetu bonsubu satubwetu mwaba umwe nebikale bibi bwane kubenga kwenza mujibi funda muji last foot wambe bijini mushinga abong toto basatu toto bashalimo abomwe nansha bikala kabi mumbe jeu nansha munga muntu mulu kwenzeka nimukale mwene numupya mupya tudi mu akoshintulula malons tuyibi tekete katonjibi onso musango munaje tuikale kaba kamwe bolu bwakojiji tekemena jane malu apambelu alukubwela pash bushi wa tutumwana nshintulukilo mishishilangane ne malu onswa majuka basumbule mukanda Nzambi mushintuluke nuli bamanye bwane mu biwenu bante babale mukanda wa Nzambi mubienzeli bya apostolo bante mutob bafika mukasi mukachi mu mukanda wa bienzeli nenu mwani chichifunda mu mukanda wa bwakabulebwa kuje mei abungi adibuba jule mu mukanda wa Nzambi padi joka mu mukanda wa bienzeli to ne mbwakabulebwa ne umone bwane bikala muntu kene ne moyi bwa jampa kayaji kalibu ameyo so de form mukanda wa Nzambi kalibu achingani neno enzo munyi bwa ameyo so awa na kujula mei mafitubungi ali majula neto angate maisha amushinga kufunda kuibidi kodi malu abungi adi akengela bwane tupetanga ne bwane mikensha abuje kajiji chana ne jumvisha jawo ne jiluile mu mikanda eyi bini mushinga bakumanya bwane ebi biji bimweneka bu kulongolula ku kesi ni musukunu ebeja ka kesi mwabe ulukonko bwane nukwate bwane chinga ni chilwa mujisha ja makelele nukwate bwane eche bukulongolula ku kesi biji balonle mu mifundo kampanda biji bantu kabe babanye shintulukile mikese ne panunu tangila mukabushima biji bikalangane funjilu mukesi wodi bantu bikale belela menji tubaiba mane netu shintule mukanda Nzambi ka kesi betu ikala to kwanta mukabushima kawo bulela betu ikala to kubwela bobo bantu bachana kabe nabo mona mukanda yonash ne momu mwakwamba netu akule bwalwe bo makelele nenu leje malu abungi alibuba shintulule nenu nyingala le bikol bwalwa nenu mwani malu ajibenzele Yesu Kristo mukalenge wetu nenu keme bikol malu tuengela ibwalwe mashilana makesi pankacha
bujishilana pankati pa binji jimbi ebi bia Rafael ne bikale ne mushinga mukese kubidika bini mushinga ebi kimbolu ba mushinga ani twetwe twakwimanyina malwa ni twako chimwene ne bakutwela bazopo bwane tutwajile mikanda bakali basokubi benga tena makufila nansha twajilu wa malwa ekelezia to ne katataka benze je bakumakanda badibikale bakema bantu babongi babikale bakema ne balfor uvo umuwabo mubukebikebi ebu bwa bena malwa mito munga kumana kobyamba yeye wakali ministre kavulambeji mu Angleterre yeke wakafunda mukanda munene chibungu chabu cha mikesha ajitunga bobo bali bantu banene mbulobem tutale nikande mikese eyi libafunde mukanda kai wa Zambi ulibafundile Roald Williams mu ngondo aje kumima kumya binejumu ko bali bambane njingita buja bafundi aba nembenge maisha amanine bantu bonso mbataleje balumu luimpe balibikale baleja bwane babikalane balene balibikale jishima njimwa na jishilanga na jine nipankati pabu netu bushwa bakweta busha malu amukanda Zambi to bakubenga bakubifunda mu France bamani kushuka monastère bamani twakwenza bwane twakufika kumukuna twakuluisha mu malu akiliso viligo wakufwa bumeme nkayani meme mvwanshale kubinu musangu mule bena katolike mbadi bamba malu akimbe na mishonyi nashi bali bamba ne buye ka Jésus to wone chakala mbenga padi bafunjilana bali bamba kabinu kweo kakwena muntu na shomwe bwane chapitre satu ya Genese edimi kali filamu yuke molelela chena mwakumanya mbusho mushindu kai muli muntu mwakubalembe ya mukana Zambi mesuma kangula bobo mifundu eyiki ya kaji milelela chena ngitabuja bwane kakwena jitunga ani mwa bomudi Eden bwane jakaje ku to ne kukuluka kwa Adama ne kukuluka kwa umuwabo baba ni kukuluka kwa kaji kuto eke akaji ma chakaji malu amumijima oto jufunda wambane bane bibi kali bimweneka ne bijibi kale bitwala malu a bushwa lomo ojuleja malu a ujamba ni ngaka nopesha chinji ngaka nufikisha munda pako nwambila malu a bwane malu a bene missionary bwa chikondo chikesi nenu ambuleshi bwana nukushula malu a bushwa netwenzele na rima bibikol lelo tudibi kalangane kumpala we mutangile muyuki ewu uji mwikalo fuma di mwikali bitu bisatu bibidi bipetana ne bitu bibiji bidi bisombe kutamba bidi bitwale mshintulukilo ne udi mwenze kekoji organe ne bakwabo bushwa bantu aba bakupeta mifundu eyi babane mifundu ya kale ne mimpe ne bikale bapeta mifundu mpya bikale bamba nukunde netu sumbule mifundu eyi to kupeta mudu telenome jikumi ane michima ino kai shimibu nasha kanu enzeji nzambi mikwabo anu nzambi mikwabo nasha kanu kokweji Timoto wakumudu chatu mwina jikum ni mwisambombo mikali nimbuji mwine maisha mimpa na kupeta nutungunuke nao ne nwenwe nu raishe tudibika langane bamani bwane mifundu eyi bikala yako shintuluka tudi ni chakumane bwane maisha abafwe alimu wakubwela mu mushindo ewu mupya ani nodi bamani bwane mifundu ya kale ya bunzambi bwalbo apa mbele kako selo ne kwa kan shintuluka mukese apa bwalubu mbukese bunya malonso nodi bamani bwane Yesu Kristo uju mwene kamwena mafiani nuta benu abale mikande ya katataka nwenu babale nwenu nubale nulukuteleja mumukanda wa Korinto mwibedi chapter mwibedi verse wali mwana mutekete bwane tudi balami teku meya nzambi twetwe tudi bikala Yesu Kristo kena bionso bwa moyo wetu to
tukatwena bwalo katwena chintu Yesu Kristo yeye kayinzambi to tukatwena mwakwikala ndifutu na shijimu mbimpo bwa tweto tutakemena anukupingana kwa eku kwa lutatu bushwa ani mushindu wa bomuntu ani wa bonyama ani mbujibeji bwa kuji ngombe misango yonsu netwikale mundemo kadi Yesu Kristo yeye mwikale njila bulela ne moyo nibikala yi wa kufuta bwa bwalu bwetu bushwa njini mwaba wa meme kupatukila njimu sukubwela mubwalo ebo ne njine janda muna kumalu anyonsu bwalu wanjimu mani kunga kufumina njimu fume kujitunga jimpe ne njimu mbanye bwa chingani njimu shindu unjewo ngaka kuluka bwa mibi ne njine bwalu bwa kwikala mupete jambulisha jini peta munkati mwende kucha kungensela ye ne bushwa ke maisha lebekale ba lwanganisha maisha Darwin akwangata mwaba wa mufuki nuku biobe kibidi bitabuja kujula kwa mibi bidibi mwene kabwane boba joli bwana Yesu kenshi muji mwende nansha Osiris ne bakwabo banzambi bachana bakaba bafanikisha nanji bushwa meme njimufana nene bwali wanje mwimpo buyeye meme njinzambi bobo ke muje bekale bamba bulela bumani bukwabo bushwa tujine lukonko apa lwa mushinga lututobesha mwabewo bwa chinga ni lomu matkwara baje bekalangane kabe bakule bwa mukanda nzambi kaje bakule ne basanka kabe basanka bwa meyi mapeta ne bwa chinga ni bakulwanganisha mukanda nzambi ewu mumalu onso mujimani jamalu nzambi bwa chinga ni balibikali bamba mumalongesha malu nzambi bamba ne mifundu mibi iji text eyito akupeta ani mipeta nulumakela kumona malu mujiumi kalimimpe masheme nenu wanu kayenu twasekejilayi